Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajela Megalaya kumbakalong menta kadon arteli ki kat lengsun, kawai ha umroi, bat kawai ha tura. Nrei menta ka kenti ka latmu ban wat ya ka jaka ka patmai na ka benta ban shna ya ka kat lengsun ya ka ni la ya thu do menteri bade pe ya ka na transport jong ka sarkar jilla uba snia balang dhar haba ya kren bat ki lat pathai kubor hadien bo lawan ban jurip ya ka kat lengsun ka badon ha ka shnong umroi ka bahap ha ribhoi district uba snia balang dhar ulaya thu ba ka sarkar pedeng kala ajing mut ya ka sarkar jilla ban wat no da ka wai pat ka jaka na ka benta ka kat lengsun khanang ban penduna ya ka jinglut jingsep kum tau la ong ban ka liang ka tna transport kan saya keren perkhat sani bha rengkat ki officer ha ka baye dei bat ka te ka jing ajing mut jong ka sarkar pedeng Minister kuat menuju teng kalau ngaj di bah mana kini PTP bah si panggil amut bendai ke airport ang bendai enhance di airport ang mereka kat kum ke report so report kam long visible dan 3 obstacle kilo badan khmat ti kuat bani song mat kini officer ni man tip ada suara actual kalau kurkom te ngina ikir mata ki orang ajing mudi la dayor ke new airport kambahan maka less expenditure te kata ngimla banong yes ni no min habia ya pe kalau bui tinggi buat request kita bikin improve ya ke hukum terekam yang mentagi jungi bro tegawai ke pesuturan nama hau arpo tu jula ke lawan yang sekarang ke aircraft Indigo kasih nama arpo tu ke Port Saudi approximately and then one more extra aircraft from here to Kolkata to Raipur sama komen ni kita maka government India kelasim kaya ini sebentar kalau yuk gaji nyerap kita jumpa baik ni kata aja visit mereka dengan special ni kan nuko gaji ayu kata dengan ji keduk banyak markum minister kumpul komite dan kam leting tengok kan pilihan ni kini so komen sosial lang barok hoji ke officer ke district don pori boy bar ke officer mar potan so lang barok hoj saja ni keduk menisi hadu kan no sarkar upload dia kini kan lingsun hadu mentawat la kam tri kampura kami kata not record is not with me hadu kan on my long detail kata la don kam ngilap ni so office ngilap na ai detail hadu kan long kumuro benta ki ong magani ka jikon iklom nam sugi kadling so hindi don kita gisnong umti ki ut ki ong bagaji adi ka ndo masubrak pathar khamtam por apa tu mo mabrik pathar men maga pero hi kumbolong hi ka estimate ka la prepare kata ko komi as per project report ana report kita ru kontak to kimi ben lek ka bemon ki don engineer di bapai kata dari proper supervision kala bandol plus minus when there is a construction work there is a merit and demerit plus minus that is not the issue kita ikum so don kanu kajing ba don kajing petuti sah ki trasong ka to ni tra kata kin select ki kontraktor kat kum instructor engineer maka porta ru umdai kontraktor gilek mon kat bigimon don ni ko officer ni bapai kata ba ben lek kum kini ki approach ru ni pe kini ki kau kimlong kilong bu jig mau ha kini ki approach ru di kendong ya kata ki approach ru kini ka sodong kilong ka sarkar kadon jing tuna kata hadu matam nginai perkhat ya kata kadang awan di what are the problem man kar kumbolong kata kepada kita ke state subject mende jeng airport ni ya kata internal road ke state subject melong bekiat senda ya kini bekila ker ke kondo to kala abu jing mai kali kawan itu mo lebo jing man ma bro ska tu kala imi kala lek itu kala kamtim makibani problem lebo jing ma hadu mta no such complaint for that adon ke jing ma kin complaint ni hadu mta padam le mana piang ma piakran nama tu kebun pelak kajing lut ni senai ni mul lada thmai kala karkum ga la pos ke dunyo ja klo tena kata kada usta go men kana ai option balai pim buat dak batmai yo khamduna ka dinti kata we are still under discussion asona tekan ni ka upgradation jong kani kentup yang runway kani kala adapt no dia mamba la kani runway kat kumbulong ada postpone for the time being mamba feasible badung te gedung ko sa ahmad ya kata kada kalau suspend kat kat kumbulong don jing duna hem tangi kwa bangi yok mandiok gan pot la jong ke bahe te kata magam duna te boleh pat ki lengsun kimla ban kata sama duna kata bang 4 feet ban wan ki lengsun bahe kata kan om ki kata de jing duna kata ngalai tu don ko obstacle bamla ban wan ga itu biar plan bahe ban wan kata de jing duna kat kumbulong mantan hal mana extending ni is not feasible as per the report not feasible Kena kata kalau ngi move hakani penhai kani kan bam dik hajar tu.
Te ngiyok ka advice nak sita government boleh pi membuat dekat thamai ka cakap balik kali. Kata we still on the discussion also. Not finalized.